बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अलवी है और आप देख रहे हैं आस्क एम ए टीचर। इसके अंदर हमने कुरान मजीद की क्लास का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमारे तकरीबन 6 सबक हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने नूरानी क़ायदा की तकरीबन 5 तख्तियाँ पढ़ी हैं। आज हम 6ठी तख्ती पढ़ेंगे। इसके अंदर हरकात की पहचान और तनवीन की पहचान इकट्ठे होगी, जोड़ भी होगा, रवान भी होगा। अल्फाज का जोड़ कैसे किया जाता है, रवान से कैसे पढ़ा जाता है। तो आए, आप तकरीबन 7 पेज है नूरानी क़ायदा जो मेरे पास है, इसका 7वां पेज बन रहा है। ये खोल लें। तख्ती नंबर 6 मशक हरकात व तनवीन की। हमज़ा ज़बर आ, जैसा कि मैंने एक फार्मूला आपको बताया था क़ायदा शुरू में कि अलिफ जब उसके ऊपर हरकात आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, तो वो हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ भी आप देखें, बज़ाहिर तो अलिफ है लेकिन इसके ऊपर ज़बर आया हुआ है, तो ये हमज़ा बन जाएगा। हमज़ा ज़बर आ। और एक और फार्मूला भी बताया था कि खाली ज़बर और ज़ेर और पेश के आने से वो हर्फ लंबा नहीं करना। जैसा कि हमज़ा के ऊपर अब ज़बर है तो इसको लंबा नहीं करना, ज़बर आ गई है। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा। 2 लफ्ज़ जब पढ़ लें तो उनको इकट्ठा जोड़ें, मिलाएं, फिर अगला लफ्ज़ पढ़ना है। सही है। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा। दाल अलिफ 2 ज़बर दन। ऐसे नहीं पढ़ना, अलिफ आगे नहीं पढ़ी जाएगी। सही है, बल्कि पढ़ना है दाल 2 ज़बर दन, आबादन। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल 2 पेश दुन, आहादुन। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल 2 पेश दुन, आहादुन। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा। ज़ाल ज़बर ज़ा, आखाज़ा। अब इसको आखाज़ा पढ़ना गलत है, आखाज़ा। सही है। न अलिफ को, हमज़ा को खींचना है, न खा को, न ज़ाल को। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा। ज़ाल ज़बर ज़ा, आखाज़ा। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी। नून ज़बर ना, आज़ीना। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी। नून ज़बर ना, आज़ीना। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। रा ज़बर रा, आमारा। यहाँ पे रा पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। जैसे खा सब्ज़ है, रा भी सब्ज़ है। ये जितने सब्ज़ लफ्ज़ हैं इनको पुर करके पढ़ना है, मोटा करके। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। रा ज़बर रा, आमारा। हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना। ये आना जहाँ कहीं भी आएगा इसको लंबा नहीं करना। अगरचे अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उस लफ्ज़ को लंबा किया जाता है, लेकिन पूरे कुरान मजीद के अंदर जहाँ कहीं भी आना लफ्ज़ आ जाए उसको आना करके नहीं पढ़ेंगे, मुख्तसर पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। आना, ये हमेशा आना ही होता है। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी। लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी। लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा। रा ज़बर रा, बारा रा। हज़्फ़ करेंगे। यहाँ अलग अलग लफ्ज़ जब मिलाना है साथ तो उसको पीछे वाले दोनों लफ्ज़ साथ मिला के पढ़ने। जैसे बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा। रा ज़बर रा, बारा रा। ता 2 ज़ेर 3, बारा रा 3। ये रा दोनों पुर हैं। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा। रा ज़बर रा, बारा रा। ता 2 ज़ेर 3, बारा रा 3। जीम ज़बर जा,
عین زبر آ جا لام زبر لا جعلا جیم زبر جا عین زبر آ جا لام زبر لا جعلا جیم زبر جا میم زبر ما جامع عین زبر آ جامع حا زبر حا سین زبر سا حاسا دال زبر دا حاسادا حا زبر حا سین زبر سا حاسا دال زبر دا حاسادا حا زبر حا شین زبر شا حاشا را زبر را حاشا را خا زبر خا شین زیر شی خاشی یا زبر جا خاشی یا خا زبر خا شین زیر شی خاشی یا زبر جا خاشی یا خا زبر خا لام زبر لا خالا قاف زبر قا خالاقا خا زبر خا لام زبر لا خالا قاف زبر قا خالاقا خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قا خولیقا خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قا خولیقا زال زبر ذا کاف زبر کا ذاکا را زبر را ذاکا را زال زبر ذا کاف زبر کا ذاکا را زبر را ذاکا را را زبر را فا زبر فا رافا عین زبر ع رافع رافع را زبر را قاف زبر قا راقا با زبر با راقابا تا دو زیر تین راقابتین را زبر را قاف زبر قا راقا با زبر با راقابا تا دو زیر تین راقابتین سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رون سورورون سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رون سورورون سین زبر سا فا زبر فا صافا را زبر را صافارا تا دو زیر تین صافاراتین سین زبر سا فا زبر فا صافا را زبر را صافارا تا دو زیر تین صافاراتین سواد پیش سو حا پیش حو سوحو فا دو زبر فن سوحوفن واو زبر وا سین زبر سا واسا طا دو زبر طن واسا طن واو زبر وا سین زبر سا واسا طا دو زبر طن واسا طن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زیر کن تاباقن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زیر کن طاباقن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طاباقن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طاباقا طا پیش تو وا دو زبر ون قوان طا پیش تو وا دو زبر ون قوان
عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عدالا، عین زبر ع، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عدالا، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علاق، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علاق، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال دو زیر دن، عماد، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال دو زیر دن، عماد، عین زیر عی، نون زبرنا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن، عین زیر عی، نون زبرنا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبارا، تا دو پیشتن، غباراتن، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبارا، تا دو پیشتن، غباراتن، فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعالا، فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعالا، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قطارا، تا دو پیشتن، قطاراتن، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قطارا، تا دو پیشتن، قطاراتن، قاف پیشکو، تا زیرتی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف پیشکو، تا زیرتی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف پیشکو، را زیر ری، پوری، قاف پیشکو، را زیر ری، پوری، حمزہ زبرا، پوریا، قاف پیشکو، را زیر ری، پوری، حمزہ زبرا، پوریا. یہ میں بار بار اس طرح دہراتا ہوں نئے ساتھی جو ہوتے ہیں پڑھنے والے ان کے لیے آسانی ہو جائے، اچھی طرح وہ سمجھ جائیں، اس لیے میں بار بار ایک لفظ دہراتا ہوں. اصل ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کلام اللہ کو سمجھنا، وقت ضائع کرنا نہیں ہے. اس طرح ہم ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ، دو دو لفظ ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح یاد کریں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسامن، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسامن، کاف زبر کا، با زبر با، قابا، دال دو زیر دن، قابا دن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، قوتوبن، یہ کاف بریک ہے، صحیح ہے، کوتوبن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا،
کاسا با زبر با کاسابا کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسابا کاف زبر کا فا زبر فا کافا را زبر را کافارا کاف زبر کا فا زبر فا کافا را زبر را کافارا کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون کاف پیش کو فا پیش فو واو دو زبر ون کوفو ون لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبا دن یہاں لام ہے اس طرح حمزہ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں، یہ حمزہ نہیں ہے لام ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح اگر الف کی شکل کا اس طرح ہو، اگر وہ سیدھا سیدھا ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اگر اس کی نیچے آ کے مڑ جائے بائیں سائڈ پہ تو وہ لام بن جاتا ہے، اور اگر وہ الف سیدھا آتے آتے دائیں سائڈ پہ مڑ جائے تو وہ الف ہوتا ہے، اور اگر اس طرح الف آتے آتے دونوں سائڈوں پہ مڑ جائے دائیں سائڈ پہ بھی بائیں سائڈ پہ بھی وہ بھی لام ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے درمیان میں ایسے لفظ آئیں گے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ بسا اوقات لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ الف کی طرح لگ رہا ہے تو الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر اس کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے۔ لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبا دن لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا دو زیر تین لوما زا تین لام پیش لو میم زبر ما یہ لام بھی اسی طرح ہے، لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا دو زیر تین لوما زا تین لام زبر لا ہا زبر ہا لاہا با دو زیر بن لاہا بن لام زبر لا ہا زبر ہا لاہا با دو زیر بن لاہا بن میم زبر ما سین زبر سا ماسا دال دو زیر دن ماسا دن میم زبر ما سین زبر سا ماسا دال دو زیر دن ماسا دن نون زبر نا خا زیر خی ناخی را زبر را ناخی را تا دو زبر تن ناخی را تن نون زبر نا خا زیر خی ناخی را زبر را ناخی را تا دو زبر تن ناخیراتن واو زبر وا جین زبر جا واجا دال زبر دا واجا دا واو زبر وا جین زبر جا واجا دال زبر دا واجا دا واو زبر وا سین زبر سا واسا قاف زبر قا واسا قا واو زبر وا سین زبر سا واسا قاف زبر قا واسا قا واو زبر وا قاف زبر قا واقا با زبر با واقا با واو زبر وا قاف زبر قا واقا با زبر با واقا با واو زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والا دا واو زبر وا لام زبر لا والا دال زبر دا والا دا واو زبر وا ہا زبر ہا واہا با زبر با واہا با واو زبر وا ہا زبر ہا واہا با زبر با واہا با ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیر تین ہوما زا تین ہا پیش ہو میم زبر ما
ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیر تین ہوما زا تین ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن. یہ آج کی ہماری تختی نمبر 6 بھی مکمل ہو گئی. انشاءاللہ کل 7 نمبر تختی پڑھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں, ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.